Murakoze cyane. Tunashimira iri teraniro ringana ritya mpuzamahanga nk'uko twese duhuriye ahangaha muri iri torero ryo mu buryo bwo mu mwuka tutabonana amaso ku maso, ariko mu buryo bwo mu mwuka tukumva rukuruzi, buri wese arakurura mugenzi wiwe. Turabigereje natwe muri uyu mwanya muto tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana ngo dutarure intekerezo zacu, twegerane twumve ico ijambo ry'Imana rigiye kutubwira. Uyu munsi turaganira ku gice cya 60 cya Yesaya, umurongo wa mbere gusa. Ejo Imana nidushoboza tuzaganira ku wa kabiri n'uwa gatatu. Amen. Iki cyanditswe niyo nsanganyamatsiko y'iri teraniro rihora riteranira hano. Ryanditseho ngo zuka urabagirane, niko hariya ku rubuga handitse, ariko ni na Bibiliya niho nibwira ko ariho iri jambo rikomoka, niho wenda abayobozi bacu baba bararikomoye. Nibyo tugiye kutaramiraho cyangwa gusangira muri iki gitondo kuri bamwe n'umugoroba ku bandi. Hanyuma ejo tuzakurikizaho iyi mirongo yindi birikurikira. Reka dutangire dusome ijambo ry'Imana. Hano ijambo ry'Imana riravuga ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe uje. Amen. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Aya magambo niyo dutaramiraho cyangwa niyo tuzukanye kubirirwa muyiriranywe, kubaryama tuyararire. Umuyobozi wacu adusomeye aha muri Yesaya nanone itangazo cyangwa ubutumire niko atubwiye, avuga ngo abafite inyota nibaze banywe ngo badatanze ikiguzi. Ubundi bya hano ku isi byose tubibona ari uko twatanze ibiguzi. Imana yonyine kuko ari umutunzi wa byose nizi duhera ubuntu tutaguze. Kristo yatubereye ikiguzi. Iyo dufite Yesu tuba dufite byose. N'umuririmbyi witwa Monishe niko yavuze ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata yeye umepata vyote. Amen. Abarundi muririmbyi waririmbye ngo Imana yafashe imigisha yose ngo yibumbira muri Kristo ngo imaze iramuduhereza. Amen. Uvuga ngo Kristo ni impano twahawe n'Imana ikubiyemo ibintu byose. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye mu Kiswahili aravuga ngo baraka zilizomo katika wokovu nimezipata kwa bure. Hallelujah. Nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu mwokozi wa wote. Bavandimwe, ayo makuru ni meza tusomewe, kandi naya nayo ni meza tusomye. Yose aruzuzanya kuko ari ijambo ry'Imana. Hallelujah. Iki cyanditswe n'ubuhanuzi ubwoko bwa Isiraheli bukuntu buzova mu bunyage bugasubira mu gihugu cyabo. Masiya akavuka muri bo, akaba umuco w'amahanga, akamurikira amahanga yose akabona ubwiza bwiwe. Amen. Niho nanone aha muri Yesaya niho yahanuye aravuga ngo abari batuye mu gihugu c'umwijima, ngo mu gihugu ca Zabuloni na Nafutali, ngo hakurya y'inyanja y'i Galilaya babonye umuco. Hallelujah. Aha yari kwahanura nanone Abisiraheli bavuye mu buretwa i Babuloni, ko bazongera bakubaka Yerusalemu, Isiyoni, igihugu bakagitura, bakakibamo, bakakirambiramo umugani w'abavuga, kugeza ubwo Masiya avuka, akaba umuco w'isi. Amen.
akamurikira isi. Niko n'umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo Yesu niwe muco wanje, ngo amurikira inzira, ngo ndemera intege nke zanje, ngo kizera yuko andengera. Hallelujah. Aha uyu murongo wa mbere reka tuwuheremo ijambo rya mbere rivuga ngo byuka urabagirane. Harimwo ibikorwa bibiri bigomba gukoreka. Igikorwa cya mbere ni ukubyuka. Hallelujah. Kandi iki gikorwa ni itegeko. Ntabwo ari negosiyasiyo ngo ushobora kubyuka igihe wabishakiye cyangwa utabishaka. Hano Imana iriko irategeka ubwoko bwayo bwa Isiraheli bwari bumaze igihe kirekire mu mwijima, bwari bumaze igihe kirekire nta byiringiro, bwari bumaze igihe kirekire bucitse intege kubera ubunyage bari barimwo. Aha muri iki gice cya 60 ni nko kubabwira ngo nimuhaguruke kuko igihe cy'umwijima kuri mwebwe kirarangiye. Amen. Igihe cy'ibibazo, igihe cy'imibabaro. Numvise umwe wasenze mu mwanya arasa n'uwari kuzimuza Imana akayibwira ngo ese Mana, ngo ibi mibabaro tuzayibamwo tugeze ryari? Ubwoko bwa Isiraheli nuko bwari bumeze. Iyo usoma Zaburi 137 iravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira, ngo twibutse Siyoni, winanga zacu zari zimanitse ku biti by'iruhande rw'imigezi y'i Babuloni. Abatujanyeho iminyago ngo bakatubwira ngo baririmbire ku ndirimbo z'i Siyoni, ngo natwe tukababwira ngo ese twaririmbira indirimbo z'Uwiteka dute turi mu bunyagi. Hano hari amakuru meza kuri ubu bwoko. Imana iriko irababwira ngo nimubyuke, nimuhaguruke. Igihe c'umubabaro, ico gihe c'ubunyage, igihe c'umwijima irarangiye. Amen. Ni itegeko tiriko turabwire ngo birashoboka ko byorangira cyangwa bishoboka. Imana iriko irababwira ati noneho nimuhaguruke igihe kirageze. Iki cyanditswe ni icyanditswe cy'itorero kandi. Amen. Twebwe turi ubwoko bw'Imana, turi ishanga ryera. Petero yarabitwandikiye aravuga ngo muri ubwoko bwatoranijwe, ngo muri ishanga ryera, ngo muri abantu Imana yironkeye kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima, ikabajana mu muco w'itangaza w'umwana wayikunda. Hallelujah. Hano ni twebwe tubwirwa. Ni iri torero ryacu ryo mu buryo bwo mu mwuka tutabonana, ni twe turiko tubwirwa. Kandi ni itorero rya Kristo muri rusange hano ku isi. Imana iradutegeka iravuga ngo byuka. Ubyuke numara ugira igikorwa ukora. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. N'ubusanzwe ntawe uzi ukora asinziriye. Umukozi mwiza yaje gukora arabyuka. Kubyuka tuvuga ahangaha, bamwe murabyutse muvuye mu bitotsi. Yego hari ukubyuka tukava mu bitotsi byo mu mwuka, simvuga iby'umubiri. Turavuga ibitotsi byo mu mwuka. Amen. Hariho no kutasinzira mu mwuka, hakaba no guhuga. Imana iratubwira ngo niduhuguke. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo zo gushimisha, araririmba ngo enda nimuze twihererane ngo musanga ahantu hatari abantu. Dore imiruho irabarembeje n'urusaku rurabaruhishe. Ibyo ni ibiduhuza. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo hariho ibintu tugomba kwiyambura, ngo twiyambure ibyaha, ngo n'ibindi nabyo ngo bituremerera. Hari ibyaha, hakaba n'ibindi bitari ibyaha, ariko nabyo bikatudindiza, bikadindiza urugendo. Ibyo bitudindiza, bitwitiraho vuba bitari ibyaha,
bishobora kuba ari shuguri z'iyisi. Ijambo ry'Imana rirashaka kutubwira muri uyu mwanya w'iki gitondo ari n'umugoroba ku bandi, dukanguke cyangwa duhuguke. Amen. Tureke ibiduhuza. Nabyo biruzuye hano ku isi. Konokuri. Turetse n'ibiduhuza, hariho n'abandi babigiramo ubushake buke, umwete muke. N'ibyo nabyo twiyambura umwete muke. Tubishiremo umwete. Niko kuko ijambo ritubwira ngo ni muzuke. Amen. Tuzuke dukanguke mu bitotsi byo mu mwuka, cyangwa duhuguke tureke guhuga, cyangwa tubishiremo umwete tureke umwete muke. Hariho ururimi tutaze duhurizaho n'abanyarwanda bwite. Iwacu iyo tuvuga ngo turi abanyamurava, tuba turi ba bantu barambika ibintu bakabyitondesha. Ugasanga umuntu iyo avuga ngo ni kanaka ni umunyamurava, iwacu aba ari wa wundi urambika ibintu akabitinza, igihe akabikoreye ntaba ari cyo gihe abikoreramo. Ariko mu kinyarwanda bwite nyirizina, iyo umuntu ari umunyamurava aba ari wa muntu ukorana umwete. Noneho rero tureke kubirazika, tureke kubirambika. Niho umwanditsi yanditse aravuga ngo muze umwete ntimubibyangwe. Amen. Iri naryo riri muri no jambo rijanye n'ijambo ryo kubyuka. None se ngo nituzuka dukora iki? Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Nituzuka turabagirane. Reka dukoresha irindi jambo ngo nituzuka turimbe. Ukumwebwe mwamaze kuzuka ko murakora ibintu by'umurimbo, bamwe bagiye koga, abandi bambare, abandi bisige, abandi bisokoze. Barabikora kubera kuko babyutse. Amen. No mu mwuka, iyo tuzutse mu mwuka tuza turabagirana. Amen. Turarimba mu mwuka. Dukoresha rino jambo ngo nituzuke gira turimbe. Turabagirane. Turabagirane, tuzuke gira tuje mu murimbo wacu. Umwami wacu yaduhamagariye kurimba. Yaduhamagariye kurabagirana. Amen. Reka tubanze tuvuge ibintu bitatu zerekana umuntu wabyutse. Muri iki gihe turi mu kurebera ubuzutse ku bantu, ndetse bamwe banabanguka mu mbabarire hano nta umuntu ugiye gutunga urutoki. Bamwe babanguka bakanavuga ngo bo ni abanyamwuka. Ndetse tukagira ibintu tureberaho, ariko ntabwo ari cyo gipimo kibireba. Umuntu yaririmba neza ngo akaba yabaye umunyabubyutse. Umuntu yaba nk'utera imigeri yabyina neza akaba yabaye umunyabubyutse. Ndetse bikaba na ngombwa ko bigera igihe kimwe tugatangira gucira abandi imanza batabikoze. Ariko tugiye kuvuga ibintu bitatu biranga abantu barimba barabagirana b'abanyamwuka. Amen. Ibintu biranga bitatu, ariko ni byinshi, ariko reka mvuge bitatu gusa. Kuko kimwe cyo turanagitindaho. Icya mbere kiza kiranga umuntu wabyutse akarabagirana, ni umuntu wihana ibyaha. Amen. Katwongere tuvuye ngo amen. Amen. Kwihana ibyaha nico kiza kikurangira umuntu wabyutse w'umunyabubyutse, ntaza kunda ko hari akantu karara mu mutima wiwe katari kazima. Amen. Hari n'umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo z'abokovu araririmba ngo kama tuamamini Yesu kama hatufiche dhambi. Hallelujah. Kama moyo ni mweupe tutafika mutoni pa mbingu. Hallelujah. Kutemera kubika icyaha mu buzima, iyo umuntu abyutse akantu kose kaje katemerwa n'Imana arahanagura. Amen. Twari tuvuze ngo tuzuke gira turimbi. N'abanyamurimbo nabo muri kamere yacu, iyo warimbye neza ukambara neza imyenda yawe wayimeshe wayipashije warimbye,
iyo kagufasheho n'abandi bazakubwira ngo hari akantu kagufasheho niyo utakabonye abandi baze bakakwereka. Amen. Imana iradusaba ngo nituja kurabagirana ikintu kiranga umuntu uzuka karabagirana n'umuntu utemera kurarana icyaha no kwiriramwa icyaha mu mutima wiwe. Muri Zaburi haratubwira ngo ese ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka ngo nufite amaboko atanduye. Amen. Ngo akagira n'umutima uboneye. Uwo nyine niwe umerite, niwe ukwiriye kuzamuka ku musozi w'Uwiteka. Hallelujah. Icyo ni kimwe kiranga umuntu wazutse, ni umuntu ukunda kwihana ibyaha. Dawudi ubu buzutse yaraburimo bwari bumubamwo, ngo nicyo cyatumye Imana ivuga ngo nabonye umuntu ufite umutima ngo umeze uko umutima waje ushaka. Hallelujah. Nuko yakoraga ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ngo yarazi, rero ni nka bitatu, reka mvuge bitatu. Ngo yakiraga umutima wo kwihana. Asante. Akabaye kose Dawudi akabwira Imana ngo mbabarira. Yageze n'ahantu abwira Imana ati Imana noneho aho bigeze naje wa mutima wari warishimiye naje noneho ngeze ahantu nawugaye. Nibwo yabwiye Imana ati ndemera undi mutima musha. Urya wa mbere waharibitse wageze ahantu noneho zakabije. Abwira Imana ati ndemera undi mutima musha. Arongera abwira Imana ati ariko hari n'ikindi cya kabiri ngiye kugusaba, ntunkureho umwuka wawe wera. Amen. Torero ry'Imana ikindi yakundiraga Dawudi ni ukwihana. Icya kabiri ngo yakundiraga Dawudi ngo ni ukuramya. Yagiraga umutima uramya Imana. Amen. Nibwo yabwiye aravuga ngo umutima waje himbaza Uwiteka ngo namwe ibindi mwese ngo nimuhimbaze izina rye. Amen. Dawudi yarazi kuramya no guhimbaza Imana. Icya gatatu Dawudi ngo yarazi guha Imana icubahiro. Kuramya no guhimbaza birajanye, ariko tuvuge mu rundi rwego. Dawudi ngo ivyo yakoraga bizima, ngo yajaga avuga ngo n'Imana yabimuhaye kubikora. Amen. Urugero ni wa munsi yari kwabwira umwami Sawuli, aramubwira ngo ngo ya Mana yanshoboje bwa bundi ngashanyaguza intare nk'uko ushanyaguza umwana w'intama. Ngo n'Imana. Yavugaga ati njyewe Dawudi nzafata intare nkayishwanyaguza. Oya yazavuga ngo n'Imana yabikoze. Uko nukuri. Arongera ati yadubu. Ati n'Imana yabikoze. Hallelujah. Aravuga ati n'uyu Mufilisitiya nawe Imana iramunga. Yavuze ati hari ico ngiye kumukoraho jewe Dawudi wari ndakomeye. Oya yaravuze ngo Imana iramungabiza. Uko nukuri. Yarazi ivyo agiye gukora byose, yarazi kubanza Imana imbere. Amen. Tugiye kugaruka ku cya kabiri kiranga umuntu wazutse. Ko turavuga ubuzutse bwo mu buryo bwo mu mwuka. Amen. Icya kabiri kimuranga iyo amaze kwihana ibyaha byiwe, ntazagira isoni zo kuvuga ubutumwa, zo guhamya Yesu. Azahamya Yesu ko ari umwami n'umukiza wiwe. Turarebera ku ntumwa za Yesu bamaze kuzuka neza, bamaze gukanguka. Nukuri ngo babajanye no mu rukiko baravuga bati nimureke iryo zina, nimurekera aho ngaho ntimwongere kurivuga. Ngo baravuga ati ibyo mushaka gukora ni mubikore, ngo ariko Yesu yiboneye n'amaso yacu n'amaboko yacu akamukoraho. Ngo none se byoba bigishobotse ko twiyumanganya ntitumuvuge? No mu rukiko baramuvuga. Hallelujah. No mu nkoni nyinshi baramuvuga. Amen. Uyu mugaragu w'Imana turiko dusoma amagambo yewe witwa Yesaya, ngo bigera ahantu baramubwira bati Yesaya hari ku ngoma y'umwami mubi witwaga Manase. Aravuga ati bivemwe ibyo z'ubuhanuzi nutabivamo ndaguca umutwe. Yesaya ati byo ukora ubikore, ibingibi sinobamo. Amen. Ngo niko kuvuga ati nibamujane mu mpako y'igiti, ngo bazane umusumeni bamukebe. Yesaya ari muri babandi turirimba ngo intumwa za Yesu zapfuye urupfu rubi. Bibaye Petero gihe yari ari mu buzutse, ntimuzi ko bagiye kumubamba,
aravuga ati ariko nanone bwo kumbambaho birakwiriye ni mumbamba ariko ntimumbambe nk'umwami wanje jewe mumbambe mucuritse. Abangaba batiyumanganyije kuvuga Imana n'abandi benshi n'abariya bose ziriya ntumwa ziwe n'abandi bakurambere namwe muhari none n'abandi bahari n'abandi bazavuka. Umuntu uzaba wahuye n'ubuvyutse nyakuri akihana ibyaha vyiwe, akanwa kiwe ntikazareka kwatura ko Yesu Kristo ari umwami. Haleluya. Ngo n'amavi wapfukame, ngo n'indimi zose zature ko Yesu ari umwami. Tugomba kumenya kwitoza kwatura kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami w'abami. Imana ishimwe. Icya gatatu nacyo turakizaho mu kanya kiza kiranga yavyutse nyakuri, azakora imirimo y'Imana. Haleluya. Turagira ngo tubiganire twese duciye bugufi imbere y'Imana n'umwuka wera tumurikire. Abantu benshi mubona mu matorero batagira ico bakora, babaye utazumenya ico bakunda n'ico banga, ntibavyutse, n'abanebwe, barasinziriye. Uko nukuri. Nimba badasinziriye barahuze, nimba badahuze baravyirengagiza. Ikizakubwira umuntu wavyutse neza azakora imirimo y'Imana. Amen. Muri ubwo buvyutse turiko turabona umugabo witwa Petero, amaze guhura na Yesu ku musozi ubwiza bw'Imana bukamurika. Yari kumwe na mugenzi we Yohana na Yakobo, na Yesu ni wari wabajanye. Bagezeyo, umuco wa Yesu uramurika, haza umugabo w'Imana witwaga Mose wari warapfuye kera. Haza n'uwitwa Eliya wajanywe mu ijuru adapfuye. Amen. Akajanwa na serwakira. Petero muri bwa buvyutse yegereye umwami Yesu aravuga tuzi ikintu ngiye gukora. Haleluya. Ngiye kubaka amazu 3. Umwe n'izimwe zinanira umuntu umwe. Ariko Petero aravuga ati jewe inzu 3 ndazubaka. Iyo wavyutse nta murimo w'Imana uzo kunanira. Uko nukuri. Uza wumva wayishobora yose. Uza wumva waririmba kandi utari umuririmbyi. Uko nukuri. Uza wumva wasenga. Uza wumva wabwiriza. Uza wumva watanga. Amen. Uza wumva nta murimo w'Imana uzo gukoze uzutera isoni kandi nta murimo w'Imana uzo kuvuna. N'umwami Yesu yaravuze ngo nimwemere mu nyigireho. Amen. Ngo kuko ndumugwa neza mu mutima. Ngo kandi ngo n'umutwaro wanje ari wo murimo wanje ngo nturuhishe. Amen. Icyo kintu gusa tugomba gukora ngo nukwemera tukamwigiraho. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Rero bavandimwe ivyo bintu ko ari bitatu turaje kugaruka ku mirimo ntabwo tuyivuyeho. Hano ririko riratubwira ngo nituzuke gira turabagirane. Nituzuke gira turimbi. Kubera iki turimba, kubera iki turabagirana. Biravuze ngo kuko umuco wacu, ngo kuko umuco wawuje. Amen. Hari umuco watujeho. Uriya muco waramuritse Yesu yarahagurutse ku manywa y'ihangu arabivuga mu gice ca 8 ca Yohana. Ngira ngo ni umurongo w'12 aravuga ngo ndi mwisi, aravuga ngo ndi umuco w'isi. No mu gice ca 9 umurongo ndagira ngo nuwa 5 buri yagiye guhumura yampumyi nibwo avuze ngo ndi mwisi ndi umuco w'isi. Yesu yaje mwisi ari umuco. Haleluya. Yesu ni umuco waje mwisi. Uwo muco waratuviriye, uwo muco watugezeho. Uyu muco turiko tubwirwa ngo tumurike ni umuco w'umwimerere. Amen. Ni umuco dufite aho dukomora. Ni umuco dukomora mu madini yacu. Ni umuco dukomora mu miryango yacu. Ni umuco dukomora kuri Yesu. Haleluya. Yesu ni umuco. Umuco nyakuri. Uvira mu mwijima, ngo ku mwijima hari aho wageze mu mwijima ntiwabimenye. Ariko twebwe uwo muco wamurikiye twarabimenye Yesu atubera umuco.
Nashimwe. atubera itabaza. Hari ibintu abahanga batwigisha abiga nimba ari ubumenyi bw'isi baze bavuga kuko ukwezi kutafite umuco wako bwite. Bavuga ko umuco w'ukwezi kuza kukopesha umuco kuzuba. Kuri ukwezi kumurika tukavuga ngo ukwezi gufite gutwatanze umuco. Umuco kuba kwawukopesheje, kuba kwawutiriye gufata umuco w'izuba ukamurikira mu kwezi, ukwezi natwe tukaduhereza umuco. Uko nukuri. Kubakoresha wenda amashanyarazi ntabwo ndi umuhanga wabyo. Hari amashanyarazi baze bita ngo ni pano solaire. Ari amashanyarazi akomoka muri biriya bintu bamanika ku mazu cyangwa ku bintu banika hanze byamara bigafata umuco w'izuba. Mu kanya umwijima waza babishira ahantu nabyo bigacana. Biba bifite aho byawukomoye. Natwe umuco tumurika ni umuco dukomora ku mwami Yesu. Biravuga ngo kuko umuco wawe uje. Uriya muco waje ni Yesu Kristo. Amen. Kandi Yesu yaje mu isi ntabwo yaje akayangana ngo amurike ngo abantu bose barebe. Ahantu gusa tubona Yesu yamuritse ni wa munsi ku musozi nyine yamuritse ari kumwe na Petero na Yohana na Mose na Eliya. Ngo n'imyenda yiwe yararabagiranye niko tubisoma mu bitabo by'ubutumwa bwiza. Ariko ahandi Yesu yari umuntu usanzwe nk'abandi. Ndetse Yesaya we wamuhanuye yaravuze ngo erega yari umuntu w'umunyamibabaro. Ngo yari umuntu w'abandi bantu bareza amaso. Ngo yari umuntu ngo bamenyereye intimba. Ngo yari umuntu ngo abantu barebaga ntibamwifuze. Urumva ntabwo Yesu yaje amurika. Na Yuda wamutanze wamusa mugambanira. Baramubwiye batese turamubwirwa niki. Yesu yasaga n'abandi, yasaga n'abigishwa biwe. Yasaga n'abandi bose. Yuda gusa yabahaye ikimenyetso arababwira ngo ndamutsa nkamusoma. Nuwo nimubari we mufata. Ariko iyo atabaha ikimenyetso ndetse banahageze Yesu yarababaje ngo se murashaka ndi. Baramubwira bati turashaka Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Arababwira ati ni jewe, nimubari jewe mufata ariko mureke bano bandi bigendere. Ngo ababwire gutyo bikubita hasi imbere ye. Barongera barabyuka. Arababaza ati ariko murashaka ndi. Bati Yesu w'i Nazareti. Ni nkaho yari kubabwira ati sinababwiye ko ari jewe uyu. Yababwiye irindi jambo arababwira ngo umwana w'umuntu ngo afite ububasha bwo gutanga ubugingo bwiwe ku bushake. Ngo ariko akongera akabusubirana. Amen. Yarazi arababwira ati nimumfate nimunjane. Azi ko ejo bundi busibye kabiri umunsi wa gatatu azazuka. Haleluya. Ubugingo bwiwe akongera akabusubirana. Torero ry'Imana kurabagirana kwa Yesu ni imirimo, niho tugiye kugaruka ku mirimo. Ni imirimo yakoze iba umuco mu isi ararabagirana. Amen. Niho hasohora rya jambo ry'ubuhanuzi ngo yageze mu rusengero ngo asaba umuzingo w'igitabo. Aho tubisanga muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18. No muri Yesaya kandi ngira ngo ni igice cya 61. Ngo yarateruye amagambo aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje. Haleluya. Ngo nico cyatumye asigira amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Icyo ni igikorwa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Iza ubutumwa bwiza tukabwira abakene tukabwira abanyabyaha ko Yesu akiza. Ngo yantumye kubohora imbohe. Asante Yesu. Uwo ni umurimo. Ngo yantumye guhumura impumyi. Ngo yavura ibisenzegeri.
Isenzegeri ni barya abantu bashenjaguritse mu mitima. Ngo yantumye kubavura, yantumye kubomora, yantumye kubakiza, ngo yantumye no kubwira abantu umwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi. Hallelujah. N'iyindi mirimo Yesu yagiye yivugaho, iyo mirimo Yesu yarayikoze. Hari uwaririmbye araririmba ngo nimeyasikia mu mwanya iyo ndirimbo yaririmbwe ngira ngo nimeyasikia mengi aliyoyafanya Yesu. Hallelujah. Maisha yake huku chini wote alitenda mema, alisaidia wengi. Rai kwa kuimba Yesu yeye yule leo. Hallelujah. Iyo ni imirimo Yesu yakoze ngo amaze abantu baramukurikira. Ibihumbi n'ibihumbagiza bikamukurikira, ndetse kugeza aho ngo naho aburya yabagaburiye ngo bageze n'ahantu bamufata ngo bamugire umwana. Niwe wenyine numvise utanga itangazo ritaravugwa n'abandi bantu ku isi. N'umuyobozi wacu yarivuze mu kanya, aho Yesu yatangaje aravuga ngo muze mwese abarushe n'abaremerere kugira mbaruhure. Hallelujah. Nta wundi wotanga iryo tangazo uretse Yesu. Uko niko kuri. Niwe wenyine uzuruhura abarushe. Hallelujah. Niwe uzuhaza abashonje, umura impumyi, uzuvura ibisenzegeri, weza ubohora imbohi. Niwe byose kuko twavuze tugitangira ngo Yesu ni mambo yote. Iyo ni iyo mirimo yatumye abantu bamukurikira, ngo yaca mu bwato abandi bagaca inzira y'umusozi badashoboye kumbona amato, bakiruka bakamutanga iyo agenda. Iyo ni imirimo bakurikiraga. Reka dusome ijambo hano muri Matayo igice cya 5 n'umurongo dusome, ndibwira ko ari umurongo wa 14. Reka nimba hari uwahabonye cyangwa naje ndahabona vuba niko nibwira, ntabwo ndi butinde. Umurongo w'16. Ko turavuga uburyo kiturabagirana. Kurabagirana ntituzokayangana ngo tumere nka kwa kundi kwa matara bacanye. Tituzakayangana na twari tuvuze Yesu yakayanganye rimwe nawe wa munsi kuri wa musozi. Na Mose nawe ku musozi wa Sinayi yarakayanganye. Burya yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Nawe yararabagiranye. Abayuda bene wabo baramubwira bati Mose wagize umuco mwinshi cyane, reba witwikirize nk'akantu kameze wenda ushireho akenda. Uko nugukayangana ko hanze. Twebwe Imana ari kwitubwira ngo dumere nka Mose, dukayangana abandi bantu bananiwe kutureba. Cyangwa tumere nka Yesu kuri urya musozi nyine twari turebye. Hariho kukayangana kwacu no kurabagirana kwacu ni imirimo. Niho tugiye gusoreza ku mirimo. Kandi na Yesu niho hariya twabanjije kureba mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 9 n'umurongo, ndibwira ko ari umurongo wa 5, simbifashe n'ibitaba byo ntimundenganye. Niho havuga ngo abari batuye mu gihugu cya Zabuloni na Nafutali hakurya y'inyanja y'Igalilaya mu gikombe cy'igicucu cy'umwijima, ngo babonye umuco. Ntabwo babonye Yesu aza akayangana. Icyo babonye ni imirimo yakoze. N'abarwayi yakijije, n'abari bashonje yahagije imitsima n'amafi, n'abari barushe mu mitima akabaruhura. Ibyo twabivuze niyo mirimo yatumye abantu bakurikira Yesu. Reka turebe noneho ibyacu bya none icyo Bibiliya itubwira. Matayo 5:16. Haratubwira ngo abe ariko umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Haleluya. Amen. Urumva umuco wacu Bibiliya itubwira ubonekera imbere y'abantu.
ni ugukayangana se turabagirane abirabura gase bahinduke imituku cyangwa bamere bate ni icyo bibiri tubwira hano ngo gukayangana kwacu umuco wacu kugira ngo ubonekere imbere y'abandi bantu ngo nibabone imirimo yanyu myiza iyo tuba twegeranye twavugaga haleluya amen ngo nibabone iki nibabone imirimo yanyu myiza iyo mirimo ni itabaza amen iyo mirimo ni umuco haleluya izanagaruka gusa kuko bayibonye ngo ahubwo bazana ko bahimbaze data wo mu ijuru imirimo yacu myiza izatuma abantu bashima Imana amen iyo mirimo ni iyihe iyo mirimo hari abavuga butumwa benshi bunyine basigaye barwanya imirimo bakavuga ngo Yesu yarangije byose yarabiturangirije ngo ntaco twakora niko ko ntaco twakora ngo Imana itwemere ntaco twakora cyatuma tuja mu ijuru hari ikintu kimwe gusa gituma tuja mu ijuru no kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wacu ariko barya bamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo bakarerwa n'ijambo ry'Imana niho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo jewe nabyawe n'umwuka amen ngo nderwa n'ijambo rye warezwe n'ijambo ry'Imana rikakurera ugakura neza mu buryo bwo mu mwuka uzi ukora imirimo amen imirimo myiza Bibiri iratubwira hariya mu gitabo Paul yandikiye mu rwandiko yandikiye itorero ryo muri Efeso 2:10 haravuga ngo kuko turabo yaremye amen ngo ituremeye imirimo myiza ngo y'Imana yateguye kera muri Kristo Yesu haleluya kugira ngo ari twebwe tuzayigenderamo imirimo nta mpamvu yo gufata imirimo ngo tuyiminimize tuyigire mito tuyisuzugure ngo tuvuge yarayikoze mu cyimbo cyacu Yesu arashaka ko natwe dukora amen hari Bibiri iratubwira ibintu byinshi kubijanye n'imirimo reka mvuge bibiri gusa nitumara turangiza ijambo ry'Imana riratubwira muri ubu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 3:10 ndagikunda cyane cyo cyanditswe iravuga ngo nimuvuge yuko abakiranutsi bazagubwa neza haleluya kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo amen reka mvuge ikindi cyanditswe kijanye n'imirimo ni muri byahishuwe aratubwira ngo munezerwe kandi mwishime ngo kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye haleluya ngo umugeni wiwe yahawe kurimba ngo yambaye umwambaro mwiza w'igitare haleluya igitare urabagirana ngo uwo mwenda ni iki ni imirimo myiza yo gukiranuka yabera amen Imana yaduhamagariye imirimo imirimo yo amen iyo mirimo yo gukiranuka yabera reka tuvugeho amagambo abiri ijambo ry'Imana riratubwira ngo igihe cy'imperuka impanda nivuga amen ngo tuzazamuka tuje ahantu sinzi aha hantu uko hitwa ariko ngo tuzohamara imyaka 3 n'igice ya mbere ngo bariko bapima imirimo yacu nimba ari paradizo nimba ari hehe ariko aho hantu tuzahaje nitugera ikintu cya mbere kizakorwa amen imyaka 3 n'igice ngo imirimo yacu izabiri kwipima kandi ahandi izabiri kwipimirwa ngo izaca imbere tuzaba turi imbere y'intebe y'imanza ya Kristo hari intebe zibiri abantu bazanyuraho twebwe abera itorero tuzoja imbere y'intebe y'imanza ya Kristo imirimo yacu ipimwe
ngo nimara gupimwa tugororerwe. Amen. Imyaka 3 n'igice yanyuma izaba ari imyaka yo guhabwa ingororano. Tugororerwa kuko imirimo yacu umwami Yesu yayemeye akayishima. Abanyuma ntagiye kuvugaho n'abantu bazoje imbere y'intebe y'Imana. Bariya n'abapagani bazaba bagiye gucirwa imanza. Niba umwanditsi yavuze ngo ntibabaye mu muzuko wa mbere, uhereye kuri Kayini, bikagenda bikageza ku mupagani wanyu muzopfa wanyu masimuzi, ngo bazazukira gukorwa n'isoni. Abo n'abazatungana imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bazacirwa imanza. Beza nuko twebwe intebe yacu ari intebe y'imbabazi ya Kristo, tuzaje imbere y'intebe ya Kristo. Tuje gupima imirimo yacu ipimwe. Nimara gupima duhabwa ingororano. Amen. Umuntu wese ngo agororerwe ibihanye n'ivyo yakoze. Amen. Torero ry'Imana twategetswe ngo nituzuke turabagirane. Uko umuco wacu dufite umuco w'umwimerere, dufite aho tuwukomora ni muri Kristo Yesu. Hallelujah. Tuzuke turabagirane. Bituranga ko twabyutse. Icyanyuma dutegetswe kurabagirana ariyo mirimo myiza tugomba gukora. Danuka. Iyo mirimo ni yihe? Niyo yayindi Yesu yavuze ngo nari ndwaye muransura. Nari nambaye ubusa muranyambika. Tonje muramfungurira. Amen. Nari umushitsi murancumbikira. Amen. Ye kubibabwira hano twumva ubuhamya bw'ivyo mwakoze. Aremeshe ni mureme ni mukomere, iyo niyo mirimo no gusenga Imana nkuko mwavyutse urukerera muri mu kuvyuka. Ukumubwiriza ubutumwa, izindi muririmba, amiriza hano hantu, n'ibindi byose mukora bisa n'ibyo. Imana iduhereza umugisha, mugira igitondo abaryama murara haryana, niko abanyarwanda baze bavuga. Reka tuvuge ngo murota Imana. Hasigaye ejo tuziga ku mirongo 2 yindi isigaye, umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Umurongo wa 2 n'uwa 3, sorry. Imana iduhana n'umugisha mu izina rya Kristo Yesu.